Thengio muno makiria na turagithie na mbere na mohoro maitu na uyu ni mutamburuko witu wa mohoro na wakahinda gaka turagithie gicunji gitu kia muthia kuria tugitoko tugicemania na mundu gwitwo Ken Maina agitumenyithia maingi megie mathako na ndiakimwona mwena uria ungehariririe Ken Maina ingira niguo tumenyithie mohoro megie mathako hwaini uyu umuthi. Shukrana. Nani gutwara iharu-ini moja kwa moja bumper to bumper tuigwera shindisha tumia shathi na mbere gwifuruja gwitaja kumenyeke muno gutengeria gothi ya ng'ombe kwerekana gathondekirwo kuria bururi wa Germany. Basi kawa Subra Impara Saracens coaches betagwo Frank Donga augete ati muthenya wa Saturday kirafu giki gitagwo Impara Saracens mathaka thiini wa ngucanio kuri mwena wa RFUEA magithaka na kirafu gitagwo nondescript kindu kiria kirafu giki kia Impara Saracens kiagire ni kindu gitagwo discipline na uguo magiko makihotwo ni seti 22 kwa 20 riniro rira rita ria keri ria kirafu giki gitagwo Impara Saracens uko makihotwo ukiririkana ni meriga kuhotwo na seti 41 kwa 10 ni kirafu kingi gigwitwo Cabra. Udurio matumite makoro marũgamire namba 5 thiini wa standing points 12 thutha wa kirafu kiu gitongoretie nikio gitagwo Cabras Sugar. Muthenya wa ira kirafu kia Gor Mahia riu nikiregwateire kuguru kumwe thiini wa group stages cia kikombe gia Confederation Cup thoko makiandikithio hotano boigire kwa imo magithaka na kirafu gitagwo New Stars gia kuma bururi wa Cameroon kuria kiaro gitagwo Mo International Sports Center Kasarani. Jakuistu Isenge hamwe na muthaki witagwo Lawrence Juma ni marafugire kirafu gia Kogalo ara maratongorero no coaches witagwo Octane Hector Aaron Shakava mwena muthaki witagwo Josh Onyango matinako maikahute muthenya uyu ndu kiria makoretwo mana kio kindo gitagwo suspension return leg igakora githako tariki 20 mweri uyu turi wa Januari kuni mwena wa Cameroon. It's good. 2-1. Still we're going to go away. I believe we did it well. We did well. We craved, as I always said, same things. We can crave chances. We dominate the games, as you guys know. But sometimes you have to take it. We didn't take it. We're going to take it over there in Cameroon. Goalkeeper wa kirafu kia Manchester United wetagwo David Giara korirwa gika kindu gitagwo masterclass game muthenya wa ira na ugo rakora kihe coaches wake bitagwo Legana Solskjaer uhotani wake wa gatandatu kwa match ciake cia mbere 6 agitongora kirafu kia Manchester United kuma oya wathani kuma kwi uria wari coaches wetagwo Jose Mourinho. Marcus Rashford amurafugire bao ino ya uhotani thwa kwamukira mukwaju mwega wa pass kuma kwi Paul Labile Pogba. Dakika ya 44 Manchester United David De Gea niwe urari man of the match na uhotani uyu wa kirafu kia Manchester United utigite kirafu gia Tottenham Hotspur point kenda thutha wa aria matongoretie ligi ino ni aria niyo Liverpool na kio kirafu kia Manchester United makaiganania points na kirafu kia Arsenal mena points 40 muno gutwika Arsenal ina iguru wa kindu gitagwo goal difference. Oregana Solskjaer riu ni akoretwo aigananitie record iri igiro ni Sir Matt Busby ora wahotete mechi cia mbere ciake 5 gitongora kirafu kia Manchester United mako magithakira kwa muci Old Trafford na ile mako magithakana kirafu gitagwo Brighton of Albion muthenya wa Saturday na kio kirafu gia Tottenham Hotspur mako makinyitoge ni kirafu gitagwo Fulham kuri Wembley Stadium muthenya wa Sunday. Ole Gunnar Solskjaer ona ukiri ugo danaga kuruta mehwa muthenya wa ira thako kwa kiandikithia uhotani. It's a threatening ball to Rashford and Rashford fires it across Lloris and into the net and sends Manchester United into the lead late in the first half. Typical of the quick counter-attacks that they've been looking to produce. Obviously, it's a tough venue to come to. Spurs, they're flying at the moment. They score goals. They've got some fantastic players, and we defended really well. We had a fantastic goalkeeper, obviously. Second half, we made hard work of it, maybe ourselves, because they created many chances. But first half, I thought it was spot on. Umuthi Manchester City moko magithaka na Wolverhampton Wanderers kuria kiaro gitagwo Etihad Stadium. Sergio Kunaguelo hamwe na Vincent Kompany mako magicokereria muthenya wa umuthi magithakira Pep Guardiola na mako magithaka na kirafu kia Wolves ko magicina bebe kuria Janio do wa Goro. Fernandinho muthire okwa ikahutio ona muthaki witagwo Fabian Delve ne okurwa agicoka.
Muthenya wira kirabu kia Barcelona magithaka na kirabu kia Eibar kule mwena wa Camp Nou. Barcelona iramahotire bao 3 kwa noti kugira muthaki witagwo Luis Suarez dakika 19 dakika 59 na Lionel Messi arafunga dakika 53. Riu Messi afungite bao 400 thiini wa ngucanio cia La Liga agithakira kirabu kiu kia Barcelona thutha kuhota kirabu kiu kia Eibar. Riu matigite namba 2 na points 5 thiini wa timu ya La Liga. Messi riu ni muthaki wa mbere kwa gifunga bao 400 thiini wa kirabu kiu kia Barcelona kana thiini wa top 5 European League clubs, na no muthaki wake gufunga bao 4 thiini wa top 5 Europe za kuma kwa muthaki witagwo Cristiano Ronaldo uria wathire guthakira kuria mwena wa kirabu gitagwo Juventus githaka thiini wa Italy Serie A. Muthaki witagwo Lionel Messi fugite bao 400 he mechi 63 iria thakire Barcelona. Kai karahutani muthenya uria nete Real Betis marathakana Real Madrid, na Madrid irahota Betis na bao 2-1. Atletico Madrid marathakana Levante na Levante irahota bao 1-0. Athletic Bilbao marathakana Sevilla na Sevilla irahota bao 2-1. Riu Barcelona kana Barcelona wana Catalunya matongorete na point 43, Atletico Madrid 38, Sevilla 33, Real Madrid 33. Dans le remplacement de la défense d'Eibar, derrière il y a tout ce qui fait le Barça. Il se dessine face à Eibar, 2-0 pour le Barça. Et toujours présent, 5e match consécutif en Liga. Na huni odakujira mweko wako wa kisporti huwaine wa umuthi nida gutengaria hori nigorani kama kawa Ken Maina almarufu the boxer gutigana miario ya Lionel muthaki witagwo Mohamed Ali. Akili ni nywele. Na kumana na riboti icio ciĩgie mathako na mwandĩki witũ wa mohoro Ken Maina the boxer, hau niho tũkwamba twĩkĩre gaturumo gĩkũnjo gitũ kĩa mohoro maya ma thaa 1 no ona ciarĩkia kwĩgera thaa 3 nĩtũgũcokereria tũkũmenyithia marĩa megũkorwo matũkinyĩire. Niĩ ndicenjetie rĩtwa njĩtagwo WAHU wa Kamau, nake mũtaũri na njĩra ya CIIKO etagwo Susan Kibe. Thiĩ na mbere na gũikara mĩtambo-inĩ. nani rĩtwa rĩakwa nĩ MUIRURI JOHNMO. Tũcemanie wona cihanda thaa 3 thĩinĩ wa mũtambũrũko witũ wa mohoro ithenya rĩu, koguo ndũkae gũthiĩ kũraya.